ubukene burahari, ubukene burahari. Buri mukuru rwigiriza abantu b'abagabo bari abagabo muri Kongo bafite inka 700. Ariko ubu nyine ubukene buri mu kubajwigiriza gutya, ugatekereza za nka nimba warigeze kuzibona azirimo, kavuga ati kweri ubuzima ni hatari. Bari mu kugwara amadiabete asanwe gusa n'ubwoba bw'ubuzima, bakagwara za pressure hafi na hafi kubera ubwoba bw'ubuzima gusa, bakaja muri koma, abantu bakavugwa. Niko bimeze. Ariko uyu mugoroba Imana ije kubwira ngo witinya, ndi kumwe nawe, witinya, zahorana nawe, witinya, zagendana nawe. Adusomere mu gitabo cya Yosuwa gice kimwe n'umurongo wa 5 urangiza 9. Reka nsabe zana mikrofone, sabe mwene data nanone Aimable azabishobora nka cyane. Kandi muze gutegera, ntabwo ntinda kubera ko usanga ngiye gusoza kungeze hagati. Ngahe soma nimba wahabonye. Bwana sifiwe. Haleluya. Gitabo cya Yosuwa igice cya 1 umurongo wa 5. Yego. Bibiliya yavuze ngo nta muntu numwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Yego. Kuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Amen. Komeza. 9 kuri 6 havuze ngo komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiriye ko nzaha abasekuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane. Icyakora ukomere ushikame kugira ngo witondere amategeko yose maze witondere amategeko yanje yose umugaragu Mose yagutegetse. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso. Tegera ko kantu nako kantu nshaka ko twumva cyane. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso. Uciye iburyo cyangwa ibumoso. Komezaho. Kugira ngo ubashishwe byose aho uzaja hose. Yego. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo uje ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Mbese sinje ubigutegetse? Yego. Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzaja hose. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashimeshi. Ijambo rya mbere turashima Imana ikidutijije ubuzima bwo kubaho muri ubu buryo. Imana ibishimirwa cyane. Bundi ndashimira bene data twagendanye kugeza kuri Aimable twagendanye none twese. Ndabashimiye yemwe. Imana yo mu ijuru yoheza umugisha. Cyongeyeho ndashimira cyane itorero Umoja, tunaca bugufi imbere y'uburongozi, turabubaha cyane kandi turanabakunda kuko ni Imana yabahamagaye. Imana yo mu ijuru ibaheza umugisha mwinshi. Ndongera nshimire ishamyi ry'urubyiruko ry'abasore rirangajwe imbere na mwene data Sergo kudutekereza n'iby'agaciro na pasiteri hariya. Ndabashimira cyane kandi nciye bugufi cyane. Hanyuma amashimwe ndasoje. Ndavuga umwanya mutoya kubera ko turi benshi, kwa abantu bose twobatiza mikrofone bovuga. Umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we mu bugingo bwe, akatuza akanwa ke, akemera Yesu akamwakira muri we, agakora amafungo y'umunsi umwe, akinjira ihuduma y'iminsi 2, akaba muri korari ndetse akitabira urubyiruko, akubaha n'imirimo yose yitorera umutegeka gukora n'icacuma akagitanga. Ntawobura amakuru yo kuvuga kuri Yesu. Duheze Yesu icubahiro. Haleluya. Uko mwese mwoyaganira ariko ntituyatindamo. Ejo bundi kuwa 5 nabwiye abacu ngeze hariya mu Rubunga duhuye
numva ibyishimo n'umunezero mbonye abavandimwe kuko twaje duturutse mu nzira zitandukanye. Ndababwira ngo uno mugoroba wa gatanu mwitegure twambikane plaque, buri muntu agendane nimero ye. Niko nabwiye bene data babirindwa na nujya wacu wagiye, kugira ngo nimero yose umuntu aba afite akoresha muri iki giterane uwaba bayizi uzumenya nimero wanya haki naho. Niyo metode y'igitaramo. Bwana sifiwe sana. Nimugoroba twaranezerewe hano, turanezerwa cyane. Tumaze gusohoka tuvuye hano turatarama mu rubunga. Yesu atuganiza amakuru y'ijuru menshi. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ngo turangize dusengera uyu munsi wa none aya materaniro. Mukanya ngo ndebe ibintu bibaye, umuririmbyi Jeanette avuze ngo kamata. Kamata. Mwira bacu ngo amateraniro duhuye n'igituri cy'amateraniro. Amateraniro araturitse. Bwana sifiwe sana. Rero Imana yo mu ijuru ishimwe izayumva gusenga kw'abera. Sandi kuko idutishije umunezero w'uyu mugoroba tukaba twishimiye ubwiza bwa Yesu. Haleluya. Dusomye amakuru ya Yoshua. Aya ni amakuru Imana yaganirije Yoshua. Bwana sifiwe sana. Yaramubwiye ngo Yoshua mwene Nuni, tegera aya makuru ngiye kukubwira. Umugaragu wanje Mose yarapfuye. Bwana sifiwe sana. Kandi ngo twagendanye cyane dukorana imirimo y'Imana ikwiriye, arubaha agendera mu mategeko yanje uko bukeye nuko bwije, ntiyayarorera ayavugisha mu akanwa ke, ahora avuga gusa ariyo avuga. None ga nawe yarapfuye, haguruka. Bwana sifiwe sana. Imana buriya yatoranyije Yoshua asubirira Amosi. Mose yari amaze gupfa, kandi rero yaragiye gusubirira umuntu ukomeye. Umuntu ukomeye. Buriya Mose yaragiye gusubirira Mose. Mose buriya yakoze training nishi, yakoze imyitozo. Mu yandi majambo yakoze imyitozo ikomeye. Bwana sifiwe sana. Mwibuke ko Imana yigeze kumubwira iyo imutuma kuyobora ubwoko bw'Imana, iramubwira ngo ni wowe natoranije, ahasigaye wewe tugire ikibazo, turi kumwe tunungunike, ntugire shida mu mutima wawe, ndi kumwe nawe, ndi Imana yawe, nzabana nawe. Mose aranungunika agira ubwoba. Amaze kugira ubwoba Bwana sifiwe sana. Amaze kugira ubwoba ashaka kuyibwira ati nyabuna sinaziga no kuvuga zamemaguza se. Imana iramwitegereza iramubwira ngo ntugire ubwoba, ninjuze utera uburage ni naje wumara, ubwo bubasha nije ubufite mu kuboko kwanje. Iramubwira ngo wewe Amos kugize nk'Imana mu bwoko bwanje. Yo Imana aho ikwizera ikakubwira ngo nkugize nje wewe, nkugize nje wewe njomiye. Duheze Yesu cyubahiro. Haleluya. Imana iramwizera iramubwira ngo kugize nk'Imana mu bwoko bwanje. Guhera uwo munsi Imana yabivuze, Mose yabaye nk'Imana mu bwoko bw'Abisirayeli. Guhera uwo munsi ubwoko bwagaza butaka ngo dufite inzara. Mose tibyo kujya byo biraboneka ati ndetse nakanyama ku ruhande ni byinshi cyane. Bwana sifiwe sana. Agategeka gusa ngo inturumbutsi zivi burasirazuba n'iburengerazuba zose zihurire hano. Kandi ntiyagaza yinginga. Bibiliya niko izivuga ngo yagaza yinginga cyane se. Yagaza agenda gusa gasa n'utegetse. Akazihamagara gusa. Iyi ni muze. Muyaga ukamuzi konkobora zose. Ibirundo n'ibirundo metero 5 amazamuka. Ubwoko bukarya. Inyota y'abanishi bakabwira Mose ngo yewe turanyotewe turashize. Bwana sifiwe sana. Mose akababwira ati amazi yo araboneka, mwitonde gato. Akigirayo ahantu hoteli buye, agahamagara Imana yo mu ijuru. Imana ikomwe ati hariya ku ruhande hariho urutare, genda gusutegekera uva amazi. Mose yashika gusa abanyisirayeli ntiyagaza udumiya cyangwa ngo abwira abayumbe ngo munyegere duhudumiye. Oyaye akamabwira urutare gusa ngo va amazi. Hagategeka gusa va amazi tunywe turanyote. Wowe nto wabibona urutare rukubaha
rukava amazi ubwoko bwose bukanywa bugashira inyota. Tegere. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Tuweza Yesu cyubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ubwoko bukarya bukanywa bugahaga. Bwana sifiwe sana. Guhera uwo munsi Imana yamwise Imana mu bwoko bwayo yabaye Imana. Iramubwira ati Naroni gani murumuna wawe amavuta murayasangiye ndetse n'amaraso. Niwe nzobwira umuhanuzi azavuga. Bwana sifiwe sana. Iyo ni kosi imwe Mose yakoze Yoshua atakoze, atakagombye gutsimbura Mose. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Mose ngo yagize imyaka 40 yinjiye mu ikosi, imyaka 40 ngo atekereza kwiwe atari ikintu Imana yokoresha, atari ikintu imbere y'Imana. Bwana sifiwe sana. Imyaka 40 irashira. Uzi training y'imyaka 40? Ni amezi abiri ni kibazo. Ni kibazo sana. Mayinga abiri gusa. Mayinga abiri gusa. Mwamusha kwiyibutsa mwana na pasinze. Mugaruke gusa. Muri revision isanzwe. Repetition. Muri repetition gusa. Des semaines. Uzuvurika mwenzangu. Soda. Refresha gusa kidogo. Uzuza amaso ari kure cyane. Ariko Mose agendana n'Imana iwagira imyaka 40 ayibwira ko iwa atari kintu imbere y'Imana ngo arangize iyo kosi yinjira yindi 40 indi myaka 40 bavuga ngo erega Imana yokoresha n'umuntu utari kintu imbere yayo akagira icamaze. Bwana sifiwe sana. Yumva ngo kuko ari uwagacira imbere y'Imana, yumva kuko ari kintu, yumva kuko ari umuntu ukomeye. Bwana sifiwe sana. Izo ni kose zose yagendanye mu n'Imana. Yoshua atigeze apima, atakagombye kumusubirira. Bwana sifiwe sana. Rero amaze gufa Bibiliya yatubwiye hano iravuga ngo Imana ibwira Yoshua ngo haguruka ninje ubikubwiye ahasigaye isoza isezerano nasezeranyije basogokuruza banyu. Nabasezeranyije ko nzabaha igihugu. Nabasezeranyije ko nzabaha igihugu. Noneka ni wewe mbonye umugabo wo kwizerwa uzayobora buno bwoko ukabugeza mu gihugu cy'Kanani. Bwana sifiwe sana. Iramubwira ngo nzabana nawe, iramubwira ngo witinya, yawe dore ndi kumwe nawe, nzahorana nawe nguko nabanye n'umugaragu wanje Mose, ngo niko nawe nzabana nawe. Dukomere Imana amashi. Nguko nagendanye n'umugaragu wanje Mose, niko nawe tuzabana. Ngirangiza iramubwira ngo ntukarorera ko guhamisha akanwa kawe ngo amategeko yanje. Iramubwira ngo ngiki gitabo cy'amategeko nico Mose yagenderagaho, nico yakoreshaga, kubera ko niko bimeze. Ubwoko bwa Israeli ntiwo buhurutsa nta mategeko. Rero ngiki gitabo cy'amategeko aravuga ngo uzohora ugitekereza, uzohora ukivuga nijoro n'amanywa, ijoro n'amanywa, ijoro n'amanywa uzutekereza bino, ijoro n'amanywa uzugendera muri aya mategeko, ijoro n'amanywa uzukoresha aya mategeko, nibwo uzasohoza isezerano nasezeranyije basogokuruza. Bwana sifiwe sana. Shuti bene data mwitinya. Tambara z'ubuzima turimo ni nishi. Warahuye n'umusozi w'ingwara, warakubereye igisitaza gikomeye, ariko kubera ko ari Imana ibivuze, komera witinya iri kumwe nawe. Bwana sifiwe sana. Bwana tukuzwe. Komera! Komera! Ureke guhindishwa umushitsi nibigukanga, ureke guhindishwa umusitsi n'ibintu ubona imbere yawe. Ubukene burahari, ubukene burahari. Buri mukuru wigiriza abantu b'abagabo, bari abagabo muri Kongo bafite inka 700. Ariko ubu nyine ubukene buri mukubajwigiriza gutya, ugatekereza zanka nimba warigeze kuzibona azirimo, kavuga ati kweri ubuzima ni hatari. Bari mu kugwara amadiabete asanwe gusa n'ubwoba bw'ubuzima, bakagwara za pressure hafi na hafi kubera ubwoba bw'ubuzima gusa, bakaja muri koma, abantu bakavugwa. Niko bimeze. Ariko uyu mugoroba Imana ije kubwira ngo witinya, ndi kumwe nawe, witinya, zahorana nawe, witinya, zagendana nawe. Haza la pertas lebre tenisa forme elakle closine sa
Bwana asifiwe sana. Tambaro rimwo nizigihe gitoya izabana nawe ibihe byose byo kubaho kwawe. Jambo ry'Imana rituganze. Amen. Kongere dukomere Imana amashyi.